vilamet. Prinos će biti verovatno dosta manji nego što bi se bilo očekivano, ali cena je utoliko bolja pa će, nadamo se, to sve potkrepiti jedno drugo. Cena je dobra, hvala Bogu, radne snage ove godine ima. Za sada je sve dobro, radnici su zadovoljni, zadovoljni smo mi kao gazde. Kao gazde, tako je. Tako da, nadamo se da će biti godina dobra. Cena otkupu je za vilamet 500, za fertod je 520. U suštini zadovoljavajuća cena, mada ima neko pomaka da će to ići naprotiv i još gore. Znači, to je akontna cena, što kažu. Akontna cena, tako je, akontna cena. Kad legne taj novac vama, kad vi predate maline? Pa znate kako, u suštini uvek pri kraju berbe legne određena svota novca kojom se naravno domaćin obezbeđuje da isplati svoje radnike koji su naravno zaslužili ni manje ni više stvarno težak i naporno radi brati cijel dan malinu i to se svakako taj novac mora obezbediti. Ostala, da kažem, neki deo za plaćanje đubriva i toga svega ide nakon toga i onda krajnja neka isplata dođe do nove godine. Znači, otprilike do nove godine najkasnije, ali bude. Do završetka godine bude isplata celokupno. To se sve ugovara, potpisuju se? Tako je, potpisuju se ugovori, sarađujemo inače sa hladnjačom Agro Milovanović, za sada jako dobro i kvalitetno, već 10 godina dobre saradnje i bez nekih problema. Mora se ulagati. Ovdje se trenutno primećuje u odnosu na prethodne maline gdje smo bili, primećuje se koja je razlika u sistemu navodnjavanja. Znači, bez navodnjavanja je mnogo gore? Tako je. Pa ovdje će sigurno prinos biti manji nego što je bio prethodnih godina. Naravno, bit će možda bolji nego prošle, jer je prošle godine bila 10 kovana suša, ali otprilike od 120 do 150 kg po akru. To bi bilo po hektaru 12 do 15 tona, je li tako? Tako je. U suštini ne mogu ga garantujem tačno koliko je, vidite da ima lošije. Kada se odradi dobro malina može da ide sigurno gdje imaju sistemi za navodnjavanje i gdje se to radi kako treba u suštini, gdje je to moguće, mogu da idu prinosi i preko 200 kg po akru. Imali smo naravno i pristup grada ove godine. Naravno nije bilo neke ogromne štete, inače rasadnici su osigurani, ali nije bilo toliko strašno koliko je druge delove Ivanjice pogodila ta nepogoda. Tako da sve u svemu za sada je godina dosta bolja nego što je bila prethodna. A šta se radi kad se završi berba maline? Kada se završi berba malina, seku se stari izdanci do zemlje. Znači ono što je donelo rodi, je li tako? Tako je, i prskaju se novi, spremaju se za iduću sezonu. Ovo je taj novi, je li tako? Tako je, ovo su novi lastari. I oni će do godine da se vezuju? Oni do godine se vezuju i oni donose rod za iduću godinu. Ova malina se posle mjesec, 2 dana, kad se sasuši, izbacuje. Pošto na njoj se obično zadrže neki insekti, razne štetočine, izbacuju se iz zasada, a novi se, kažem vam, tretiraju i spremaju se za iduću godinu. Obaljaju se, naravno, niz duž, da ga ne bi sneg upropastio kao što se to desilo ove godine. Prskanje obično ide kasnije bakrom, obično neka zaštita, pa onda ide kasnije bakrom pred samo mirovanje prilikom ispred zime i neki insektici. Đubrenje? Đubrenje jesenas ne, obično u rano proleće kreće stajnjak i dubinska đubriva. Mi inače tretiramo jaru kompleks. Kasnije naravno prihrana kroz sistem, naravno to ovdje nije bilo moguće. I kasnije prihrana kanom pred neku berbu, kada lastari budu 10-15 cm, pa posle do same berbe.